Lokacija: epicentar centra Sarajeva. Mjesto: filmski studio Hype televizije. Povod: prvi snimajući dan serije Razlozi i razvodi. Prva klapa je pala. Pa da obnovimo gradivo. Kako se zove? Razvodi. Život u seriji. Život u seriji. Onako se razvodi, ima i tu šir. Ne, nije to život. Tako ćemo da krenemo. Baš. Ipak da uozbiljimo priču. Krećemo iz početka. Možemo, da? Studio televizije Hype centar Sarajeva. Stop, prvo dobro došao. Da. Što si ti ovdje tako. Bolje sad vas sam našao. ja. Sad, dok ste gost, recite mi zašto Razvodi i razlozi, u stvari tako se zove serija, jel da? Ma to je život. Moj život definitivno jasno. A ko je smislio ime, on je za medalju. I to od mene. Hvala. Drago mi je. Ovo mi je prva medalja za seriju. To nisam nikad. I to prvi snimajući dan. Danas je upravo krenulo, jel da? Jeste. Pričajte mi o seriji. U zadnje vrijeme masa razloga da je, kad pričaš s ljudima, sve su gluposti. Da, i onda vidiš kako sebi ljudi štavaju život zbog tišine, nepričanja, gluposti, onda to se prebacuje na djecu. I isto, ko da smo ovisnici da živimo frustraciju. Hoćete li nas upoznati sa ekipom? Oooo. Ovo ekipe je pobjeć. Evo, za program, nije dobar dan. Da. Evo snimatelja, evo direktora fotografije, sakrio se. Sad nije to pošteno. Kako provodite vreme opet kod nas na Hype? Je li ovo interesantno? Sad, previše interesantno, ne smijem ni priča. Da. Hoćemo li da kucnemo neko drvo? Ubrzni. Ne. Ovo je stvar hodnih stana. Tamo iza nego ne možemo proći od kamere. Hajde da se provuče. Hajde se provlačiti. Ti mene uvijek godinama da se provlači. Ja kad sam trešnje krao, ja sam kad sam utešniš. Ali moram reći, drago mi je da dolazi Irfan. Kad stiže Irfan Bunsar? On danas. Danas. I ujutro prva scena je A kakva je njegova uloga? lijepa. Hoćete li da nam otkrijete malo? Neću ništa. Ništa, moramo da čekamo premijer. Pa ja jedno čekam da vidim kako će to izgledati. I to mi je neka igra, nismo nikad zajedno radili. Onda ima mladih sarajevskih glumaca i glumica. Treba mladima dati šansu. Ali vrlo ozbiljna priča. Počeo od samog prostora, pa da je Sarajevski Sibilj sam, to bi eto bio jedino veći centar od ovog centra. Dakle, stvarno, u centra grada. Pa da ne valja da bi ja tu živio. Da, u centra grada, ovako, dobar televizijski hangar, televizijski prostor. Da, sve je blizu. Sve je blizu i to je vrlo važna stvar. Ja vam želim puno sreće i puno uspjeha. Juče je naš direktor prikazao gledaocima naš veliki studio Hype Zvezden. Danas prikazujemo, da jeste vidjeli kako je divan prostor. Što mi pokaže sve ostalo? Nemojte kriti. Pa step by step, ne smijemo sve odno, moramo da imamo razloge da ne bi došlo do... A sad ja ne želim drugi brak i da ne završi u seriji Razvodi i razlozi. Meni može da poželiš peti, možda drugi prošao dan. Drugi po redu, nego...